Maca Oreo 4.000 le. Aku maca Oreo. Yo, ya sabar. 2.000 ya le. Le 2.000. Sik bos ya, sik gak jadi ki malah. Aku maca Oreo le. Maca Oreo le. Maca Oreo 4.000. Enggak, 3.000 nya. Maca Oreo. Maca Oreo le. Maca Oreo le. Kalau yang gede 3.000. Apa rasanya? Maca Oreo 4.000. Maca Oreo le 4.000. Maca Oreo 4.000. Maca Oreo. Maca Oreo ya. Maca Oreo Mbak. Ya 4.000 le. 4.000. Betul kan? 4.000 le. 4.000. Apa le? Boleh. Tengah. Heeh. Ayo sendang. Aku le aduh. Aku le Maca Oreo le. 4.000 le iku le. Aku rasa aku le. Piro iki? 2.000 3.000. Oh, aduh. Aku le. Rasa Farina to. Aku babel safari lo. Ya. Aku mau maca keju. Maca keju. Maca keju le. Oh, sik toh, sabar. Oh. Bubble gum ya, Po? Maca keju. Cepat ini. Maca keju. Ya mari ki, Dok, sabar sik. Gak lah dindi aku. Aku rasa vanilla tapi dulu. Hmm. Aku maca keju. Ya. Maca keju lho. Yo, sabar sik. Sampai piro, Dok? 2.000. Rasa apa? Aduh. Maca keju. Maca keju. Oreo maca ya? Maca keju. Sik to mari sabar. Wis, duitmu wis tak susui kan ya. Le keju maca keju. Le rep keju 2.000. Maca Sik mari cahayu ayu ki ya. coklat Oreo 2.000 le. Aku lak gecel sak bulan. Oh lah Pak Ijo iku poi wong kancane sik durung dadi. Maca keju. Lho le lho. Sak bulan. Aku sik.